Trenutno idem posla, hoću da radim nešto na auto, da izmijenjam ulja i mjenjaču. Ovo je polovan mjenjač, pa nije loše da se ponovno sa ulje promijeni nakon nekog vremena što se malo razradio. I motoru da ulje sredim isto. Iako sam kupio ovdje od ove žene koja... To je problem kad se kupi auto od malo ljudi koji imaju više para, ona je prilično bogata žena i onda oni slabo to održavaju. Ali nije puno ni vozila, tako da ovaj filter kabine nikad nije promijenjen, auto je staro, imam i to da zamijenim i tako. Idem ovamo, ja sam odlučio da radim ovamo gdje je malo zavučeno, gdje je dalje malo od grada nekog većeg. Da imam ovakvu prirodu, da idem prirodom do posla. Ovdje svaki je posao prilično daleko od mjesta boravka. Ja imam 40 km, kad to prebacim kilometre, što je, šta ja znam, možda malo više nego običajno. Ljudi obično idu možda 30 km, 20 do 30 km od mjesta boravka. Je teško naći da živiš na istom mjestu i da radiš. Evo ovo ovdje oni rade, samo će da dignu malo cestu gore, treba možda jedno metar da se digne gore iznad, pošto hoće da poplavi tu kad dođe zima i jesen. I oni da to urade treba će im malo više od godinu dana. A u stvari su već uradili, sa strane su nasuli ovaj nasip i plus su ga asfaltirali i prilično je dovoljna širina da ima za dvije trake, ali ono su to suzili da bude jedna traka i onda su stavili beton okolo. Ajde dobro da se malo zaštiti, da ne bi auto možda izletilo. Ali da uzme više od godinu dana da se ovo uradi, to je ono... I on će sad morati ovo sve ponovo skinu, ovaj asfalt, sve to što se stavio. S ove obalne strane. Kad ovo završi. To je baš... jako sporo radi. To imaju ovaj budžet iz države što uzmaju i onda polako muzu to, razvuku što mogu duže. Dobre plate imaju, to je Unija isto, ne može da ne mogu da izgube posao. Tako kod mene ima most, jedan radi, mali mostić, nema tu ni potok, nema ništa, 30 metara dug most. Evo godina dana, da treba biti gotov sad u septembru, još nije gotov, nego će još da rade dodatni 5 mjeseci. Možda će još produžiti. Ne zanima ih što zatvore cestu, da li će neki biznis, ljudi ostanu bez biznisa, što ne mogu mušterije dođe, to i ne zanima uopšte. Ali, tako to radi. Privatni državni sektor. Privatni ljudi, to bi sad bilo gotovo, državni, oni će to razvuku. Sve mašine moguće imaju, to može za... A to može za 7 dana se završiti. Šta je ovo? Sekund posla. A već se ga napravio, što mi nije jasno, već se napravio ovu cestu. Samo je malo, već je proširen, dovoljno širine. Skinemo je beton i obilježi je i posao je gotov. Ali, što može jednostavno, to može komplikovano. Sad pomalo stiže jesen, sad onaj losos izlazi gore u rijeke i ljudi, tu rijeka je dole ispod, sad ljudi pecaju maso. Ne znam da će biti ovdje neko da peca. Ovdje dole je bilo, nema samo par auta, ljudi ne imaju. Pa ima jedno. Pa 5-6 stav, koliko ima, 7-8 auta ima ovdje. Ispod mosta tamo pecaju. Park prije što sam prošao, nisam ga snimio, tu ima stotine auta. Ja ovdje obožavam, ovdje je lijepo, može čovjek malo da se opusti kroz prirodu. Jedino ovi sa biciklima znaju malo da... Malo su bezobrazni, neće da poštuju. Znaju da
su glavni, ne možeš ništa i onda zazajite baš ono. Voze jedni pored drugi i neće da su u liniji. Još ovi bicikli mogu sad malo i brzo da idu. Sad prošle godine kaznu dobio što sam zaobišao bicikl. 2 bicikla jedno pored drugog bili ovako skroz se ono zauzeli komplet traku kod je auto. I ja da zaobiđem i policajac se tamo sakrio i da ne meni kaznu $200 nešto. A dobro što dade kaznu to manje više nego što osiguranje za auto ode gore. Mi ovdje plaćamo, možeš plaćati svaki 6 mjeseci ili godišnje ili mjesečno. Kad plaćaš mjesečno onda je dosta skuplje bude. A ti onda oni to vide da si dobio kaznu i onda ti dignu ratu i onda plaćaš više. I godinama sam sa tim istim osiguranjem, oma su mi poskupili. Imaš sudar, to je toliko problem s njima da se izvuku neke da ti pokriju te tvoje štete. Moj prijatelj je na njegovom autu, udario ga neko, nije on ne kriv, udario ga pozadi i uništio mu skroz auto. A bilo je auto na kreditu. I on, šta se desilo, puno osiguranje bilo, ali ima je dodatno neko osiguranje što je trebao da plati. I u međuvremenu dok je on plaćao par godina to auto je izgubilo vrijednost i sad kad ga udario, uništio auto, osiguranje je samo platilo ovoj banci tu razliku, on nije dobio ništa. Znači ti 3-4 godine koliko on imao plaću, nema auto, ostao bez auta skroz. Neki ljudi znaju ostati dužni. Tako ta osiguranje, to su baš ono lopovi veliki. Moraš ga imati ako nemaš, onda dobiješ kaznu. To ti traže. Ovdje ja volim kad je snijeg. Kad sam vozio, imamo na jedan video, sam vozio na bijeli su prolazi, malo je bio snijeg. U stvari ima dva, jedan na kratki video i jedan na najduži. Malo je sad dima, imaju neki požarci valjda negdje po planinama negdje. Pa ima mi po autu, ima pepela, ima dima pa se ovako ne vidi najbolje. Dosta ljudi stavljaju različite videe, neki koji ovdje borave u Americi isto, pa i svugdje, gledam i sve i tamo po Evropi, i svi vole da kukaju, dobro, svi mi kukamo, mi nismo nikad zadovoljni, mi smo takva vrsta ljudi, šta. Ali često pokazuju ovdje kako je, ima dosta beskućnika i to ima, to je normalno, ima na svakom mjestu, ima svugdje, imaš i u Njemačkoj, imaš i svugdje. Kod nas, svugdje se može naći ti ljudi što se drogiraju i to, što su povuci. Ali oni obično nisu toliko da će da te napadnu, da ti nešto uradi. I oni su po noći ovako, većinom po gradu. A mi što radimo, što idemo na posao, mi smo ovdje na drugim mjestima i mi ne dolazimo toliko u kontakt s njima. Evo ovdje koliko sam dugo, ne znam, skoro 30 godina znači. Nisam imao nikad nešto da me neko napao, da mi nešto uradio, da mi je... Jesi jednom autom mi neko obio i zato što sam ostavio pola cigare, ona cigara debela nisam ispušio, ostavio dole i sam mi je to ukro, neko od njih naletio i valjda sjeo tu cigaru i zato mi je razbio staklo i samo je to uzeo, ništa drugo nije. Ali oni kažu vidim, čitam, ljudi gledaju neke komentare, kako vama tamo opasno, kako... A nije, ako su u ovom dijelu ovamo gdje ljudi rade, gdje idem normalno na posao, tu je sve uređeno, nemaš problema. Ako si u velikom gradu, po ulicama tamo, tu svašta ćeš naći.
jednom tako, i u Kanadi je tako isto svugdje. Još je ovo ogroman prostor, ne znam, možda ljudi neki ne razumiju koliko je ovo velik prostor, koliko ima 4 vremenske zone ovdje. Pogledajte, na primjer, Engleska, tamo od Engleske pa tamo do Balkana ista vremenska zona. Koliko je to prostor? Sad zamisli 4 takve zone. Koliko je to prostor? Naprimjer, Aljaska sama, dobro nema puno ljudi tamo. To je velik prostor, čitava Evropa može stane. Naprimjer, ova država ovdje sam ja sam gore na sjeveru skroz. Sjeverozapad, ova je veličine bivše Jugoslavije. Jedna je kao srednjih država, nije ni najveća, niti je najmanja. A ima i 50. To isto kad kaže, vidi kako je, kad porediš Španiju sa Albanijom ili šta ja znam. Ne možeš tako pravi video kažeš u Americi, evo ga. Kako je loše u Americi, pokazao sam tamo neku Filadelfiju ili nešto. To je 1000 kilometara daleko, gdje sam ja i lovio. Ima ti beskućnika svugdje, ti što su ovdje tako su odlučili da budu to su obično ljudi koji su imali normalne živote, radili normalno. Oni su, nemam pojma kako su oni završili na to, ali vremenom sve počne od tableta. Tablete kad počnu da od doktora da propišu neke tablete, onda oni koji jedu te tablete, pa onda više tableta, pa onda postanu ovisni o tome i od tih tableta pređu nešto drugo i za kraj završe gdje jesu. Kad pričaš s njima, to sve ljudi koji su imali normalne živote. Šta je sad normalno život? Ovi bicikliste. Dakle, ljudi, kako se ne bojiš tamo, to je opasno. Pa nije opasno. Naprimjer, evo, ja uzet ću primjer Jugoslavije. Jugoslavija, sam ja išao tad, neku srednju školu, samo prvi razred. Sjećam se, više puta sam imao loših stvari da me neko napao tamo za vreme Jugoslavije, te bolje zemlje da te napadne i da ti uzme pare i svašta nešto da ti se desi. To je taj mali gradić, to nije grad, to je malo onako mjesto, nema tu šta, ima ulica, ima neki omlisa, nema niko, ljudi sjede na vani, piju, kafe, ovo i ovamo. Nešto maše, što maše. Nešto protestuju. Mali gradić, sve uredno. Nećeš tu da nađeš one beskućnike i tako to. Idem popratali ga na dizelicije. Ovo ulje im je baš dobro, to koristim u svojim autima i uvijek i mojim mušterijama koji imaju, pogotovo BMW-ove. Predlažem uvijek da koriste ovo ulje i uvijek manje curi. Manje curi ulje kad se ovo sipa, nemam pojma zašto ima nešto u sebi da pomogne oko ovih zaptivki i to. Onda ima taj filter. Treba se ova kutija mora skinuti. Užasno.
Stavimo novi. Je u lošem stanju, ali opet nije toliko loš koliko sam mislio da će da bude. Vidite to. To je to. Žuti. Ovakve sam boje imao poni bicikl Unisov. Što se preklapa. Sam bio klinac. Vratio sam je u gumicu. Bila se oskačila malo. Svećka izađe u rijeke, ali nije više dobro samo da se suši, nije onako da se već postane crven. Meso pomalo počinje da se raspada.